APHL se song hin pen ma joining a jai me ke paman pon aruni phaing ko yarni so cheng dhanta habar ke parlo bali juria long APHL se song hin pen ma joining a jai me paman pon jai me ka teng pen bali juri PS ame phu raholing jai pen me chari pon si pangcheng pon aluhia man pen APHL se kong chun bang sarkiri rong phar pen chenglo claim rab rab ke thege dinga tum che tong lun se me long ardi pidun sonsela so long BJP Congress la pen independence song pangrum pet pen don plike bra pho hem ton tum APHL se song long chipok dun rinti radame pi ke padopon long ar sikji kalam che than pon sonse cheng dhanta habar ke chogle mahoy ka be kaprega district atum nang parlo derla theke kare bangla autonomous council atum kachilang dun thek thela pen kachari thek the podola si longri long pachirai komjia phan non ke bang JMP kili ga hot ke kare bangla ara do an che don dun pen APHL CEC ame phoji ai kathara phane pahai dun lonang pusi APHL cha kongchun bang sarkiri rom parahin pen ningje pon langkhang pen komol kathar nang kilo birta Malang News PN Bolsonaro tu labang swajai mek deng pon dak sakti langso community hall long dak so cheng hanta constituency manela sakti langso PS long ini tum 60 awareness program lapen ka dak mass training program deng pono lapen bangso mass training program hut don click ra phodi ato kabe don phokep so se BJP pen lapen independent pen akyong nage BJP pen ele tum APHL si nongas pe onno lapen la kilang tum an setame ele tum pini APHL on chipok on ke BJP pen side lo lapen ke independent pen side lo ala ke damtang BJP ko program son meeting son ra BJP hijan APHL si pacek rong mat us pasarendara ret la kali tino tum long mangke asi pini dak so cheng khanta long same munir atum nona bangke pini ke dak sangkilang so PS jolang setamon so cheng khanta lo PS do anong setame lapuson mass joining program lapuson se BJP atum pen independent atum pen APHL si nona chipok ni phan non chisik ding dang lo lapen ke non Karbiang long lo constituency ko ratro ko stame arni wang sin tum mass joining program bangke ni tum ke dengia phan ni tum ke dam sekiune nona bangke apan inglong so do ana bangke tribal atum do ana bangke nona bangke Karbiang long apan ensil lo ana bangke nona bangke APHL si long si nona bangke ke bang je phan chisik ben nona bangke sante so nalam dak seng dhanta non kwanta exact bandria labang so bitha nang li kopilok biko labang so putak ke non existing non ke dobom Karbiang long autonomous council long BJP ka chari bom tin Karbiang long dum ta dai do lage tipolo polo dangte so cheng dhanta son sona constituency ke lake dake aprang betame dake border problem theta aso border problem theta na joini si pini arni ladak ke do hoilong edo tum same batai lo mati dak meeting che phana lapen ke la chok kali ladak rong mong we ke dailom lapen ke hala ruthe lom ke dailom lapen ke hala silim khwa ke dailom ke la kajironga wildlife sanctuary la puna thuna ke bam pe na ke par pe na jo dak elephant reserve tiger reserve lahina pang dang pe na pot la dak ke do rat phan election ni lo pasana lam dar julong lo lapen meeting da batai la tum dolo lapen tum dak so cheng thanta constituency long president hu phangcho sangho pen chenglok la dak APHL sel leader nong na batai lo dak meeting du na lasi labang so wildlife sanctuary na pang danglo setame Karbiang autonomous council tim Karbiang long BJP to mang kupia porsi ili to ma EM CM dolo ladak MLA dolo ladak HD minister dolo to ma MP dolo lam ethen nata ninje du mahidat ma ili karju bang tung bang lalo so cheng dhanta constituency la Karbiang long aru sidoma mate plain district aru sidoma jong se Karbiang long aru sido polotangte council ke ja tung ladak aseng tong chipi du nahi lapen ke ladak 6 la habar bina ko se 6 lang ne ping ko eteng polotangte Karbiang long la tribal area daki taking nar padona ngofale daki ki thikali gente ladak rada tung ladak ri chupanji lapen ke ladak 6 la habar bina ko se 6 lang ne ping ko eteng polotangte Karbiang long la tribal area daki taking nar padona ngofale daki ki thikali gente ladak rada tung ladak ri chupanji ladak sa chu eji lapen thengpi thengprang chu eji checking hin chu eji puta lage dagara tu mani ga people of tribal tum se hem pu gente polotangte ladak Unata cakung mensi pinir ni, ladak itu tribal atau phan mate Karbiang radat phan daklan cetere got mate election ni kualam naik lang roh. La bangke Karbiang autonomous council ke jatum ke thek la pena tu makiun pola dak ceklang dak. sir MP election of fund nang itu APHL se song hin pen konsesi mek dola Karbiang long ardo la pena ensil ardo sta menon radat tu mana bangke MP election ho bangke non public figure non ke thek long ke tu masar jai ka thar APHL se president panelo. Tipolo polo dangte ke damtang dak 60 dolar ateng pen ladak separate water list paragraph 27 ateng claim nangji pada Guwahati High Court pen tum case pilo haita haidalo seta menon ke dobong Congress atum mate non BJP atum da claim hai la water list ke salam dia pha lapen ke dak land law mate longlia ron tame salam nai pada council atum bin yarning na claim hai lapen ke la chot kali autonomous state ningkan trok cap so sele tum ke hang autonomous state tame ele tum MP jotoy dono dakpen
non stamil itu MP jokoy dono Delhi long bangkel itu ma farman hem prek nang pi gali ala dak bange train pasang nai radio paksi non itu farman ke nang pi turong lasi non e prangge bang jilangan bangkel Karbi Anglong arat fan ka chuningri kang tung la halo non e prangge bang ji 2024 parliamentary election MP hodo bangke arat atum doan stami especially la tribal arat tuma Karbi la peninglong so doan stami la non asona thak nang cerap na ceto dun pen inut ke tek serabangku mate il tuma farman hem prek nage hang pi ya phan dil hialong asyang tonga pali dunia phan itu masar jai ka thar phan nang ka cerap na ceto dun pen la pen MP ceto dun long nang ka cerap na hasi chuningri lo halo Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.